Nino me ang'wen, Satan obiro Yechu. Yechu chako tiche ki mwaka maromo 30. En oduogo ki Jordan kun opong ki chuny maleng ma ochwale wa i tim kama Satan oomo chunye iye pi nino 40 kun en obedo labon cham. Chi Satan owacho ni Ka da in wuod palo ba, dok kiri manu dok kuon. Kichoyo ni, dano pe bi kuo ki kuon ki ken, ento ki lok paruot. Satan dok ochwale malo nyote ma kichelo ke duju me wilo. Abi miri twero ki lonyo pien ki tiyo miyo bora, jomi magi duju. Doka twero poko kit ma miro. Magi duju bi beru megi kai wara. Yam kichoyo ni wo ruot lubani, doki TPN ke ken. Satan dok ochwale Jerusalem malo wa i wila bila me yakalo. Ka ini wuod palo ba lenge piny ki kany. Si kit ma yagi choy kene ni, luba bi chwalo malaika ne me goki. Dok bene gi bi joli ki tingi, dok kadi watiri got mo pe bi yoko. Kichoyo ni, baby temo tek paruot lubani. Abira dek mapat paro berango. Yechu duogo ya bira chel nining. An kibira nining. Aduogo ye nining.